السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد إمام الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Tubazochitibwa Allah subhanahu wa ta'ala akyatuwadde obuwangazi. Tumusaba sokusasa nebyengira kumbaka Muhammadu sallallahu alayhi wasallam alladhi ja'ana bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kulli walau kariha almushrikun aw alkafirin. Oyo yatujja ne dini y'amazima n'obulungambu n'obwekitiibwa obugeno tuyisaawo ku lunaku luli Allah subhanahu wa ta'ala lwagenda okubeeranga atusasula bitwalinga tukola kuno ku nsi. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atukumire mu umbrella ey'obusiramu ebbanga lyonna, atukotujulula nga tuli abaddu abakiriza. Allahumma amin. Tukyali mu buku Iqra, ekitabo kyaffe kino ekyekitiibwa kyetwasalawo okubeera nga mwana wattu tusoma. Tuli mu volume ya kuna. Volume ya kumeka? Volume ya kuna biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Naam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Yaqra'una kitabahum. يقرؤون كتابهم يقرؤون كتابهم دم يقرؤون كتابهم يقرؤون كتابهم لا يظلمون فتيلا. لا يظلمون فتيلا. لا يظلمون فتيلا. لا يظلمون فتيلا. قدم. لا يظلمون فتيلا. katiba tubigatta tugamba nti yaqra'una kitabahum la yuzlamuna fatila. Okitegedde? Tubigase bugasi so si aya ebigambo biri mu aya zanjawulo. Okitegedde? Ekyokubiri tajidu lakum wakila. Tajidu lakum wakila. Tajidu lakum wakila. أظلم عليهم قاموا. أظلم عليهم قاموا. نسيا نسيا حوتهما. نسيا حوتهما. نسيا حوتهما. غلابين اكسمايو لمن خلقت
خلقت طينا لمن خلقت طينا لمن خلقت طينا لمن خلقت طينا. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.